Za danas sam pripremio nekoliko proizvoda sa peptidima koji se nalaze na našem tržištu. Osnovni kriterijum je bio da se peptidi nalaze u adekvatnoj koncentraciji u proizvodu i da proizvod sadrži više peptida. Krenut ćemo od krema. Prva krema je Drunk Elephantova protein i polipeptidna krema. Radi se o jednoj gel kremi, lagane ka srednjoj teksturi. Mislim da bi najviše odgovarala normalnoj koži, mešovitoj koži i eventualno kao noćna nega masne kože. Ova krema sadrži 9 signalnih peptida, aminokiseline, biljne fermente i acetilglukozamin koji rade jedan blag peeling kože bez iritacije. Drugi proizvod bogatije teksture je Ole Henriksen Peptid Boost Moisturizer. Radi se o jednoj bogatoj, gustoj kremi koja bi najprije odgovarala normalnoj i suvoj koži, iako je preparat bogat, on se vrlo brzo upija u kožu i ne ostavlja film na koži. Ova krema sadrži 8 signalnih peptida i aminokiselina. Tu su i triceramida i masne kiseline za obnavljanje lipidnog filma kože, a sadrži i hijaluron i kolagen za hidrataciju. Jedina eventualna mana proizvoda je što je parfimisan, pa osobe koje ne vole parfem možda neće voleti ni ovu kremu.